بن تماشاوان نیجا بولتنا تایبت و باکوری کردستان و ترکیه به وان سرنوچه‌یان دست بیده کرم کرد. دادگاه دارزاندنا هر چهار تومتبارین کشتنا نارین گران 8 سالی ایروژی لحشتمین دادگاه جزای گران یا آمده بردوامه حتی آنها دیار نبویه کجر نارین کیه. Ve yarın mahkeme eğer hüküm oluşturmak için yeterli vicdani kanaate ulaşmışsa bu sorunlardan sonra yarın انجمنا ریوبریا ناوندیا دم پارتی جویا د جوینه ده لسر اگرا دیتنا ریبر گرتی پکه که عبدالله اوجالانو پروسیا پشتی و گوتو بیش هاتن کرن Türkiye Belediye و شاندک به سروکاتیا شاردار استانبول و سروک اکیتیا شارداری ترکیه اکرم امام اغلو ده دمک کرد سردانا سوریه بکه bir Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmesini hep birlikte kararlaştırdık. لأردخان قرس وان جلمرگ موشو بدلیسه برفا زیده و مجو موران جیانا ولاتیان و چونو هاتنا وان زحمت کریه تماشاوان نژاد دادگاه دارزاندنا هر چهار تومتبارین کشتنا نارین گران 8 سالی ایروژی لحشتمین دادگاه جزای گران یا آمده بردوامه حتی نها دیار نبویه کی جهر چهار تومتباران کجر نارینه سرویس به هرونشتنا دادگاه به گهدار کرنا خوپاراستنا آپ نارینه سالیم گران دست پیکر لگوری نوزات بختیار جیران مالباتا گران سالم گران نارین کشتیه و بگفان بویدایه و شارتن لی آپ نارینه ده دادگه ده گوتیه او بی تاوانه بی بختی لی هاتیه کرن. باروی آمده به 16 پاریزران بشتاری دوزه دبه و ماف نارینه ده پاریزه هجماره که زیده مافناس سیاست مدار و ریخستن انجواکا سیویل جی ده دوزه ده چاودیریه دکن. پارلمنتری جهپی آمده سزگین تانرو کلوژی لورو دا خویانیک ده دربار دوزه ده دا مدیای. daha sonra duruşma başladı. Salim Güran yaklaşık bir saat. رونشتنا دوزه یا داوی دست پیکر سالم گران نیزی ساعته که پارستنا خو کر دی افاده یا خدا دیار کر گو او نتوانباره و تفلی بویری نبویه هر وها گوت گو مالباتا ویجی نتوانبارن و گوت توانبار نوزاد بختیاره نها پارزرین سالم گران پارستنه دکن باورم دی حتی شفه دوز بردوان به اگر شانده یا دوزه پشتی وان پاراستنان گهشت انجامک وجدانی دی سبی بریاری اشکره بکن دی اف بریار ایرو نی داین بلی وسا خویایا گو دی سبه بریارک بداین لی تاوانبار کیه چما هاتیه کشتن هینا نه هاتیه اشکره کرن گمان مهنه اگر شانده یا دادگاهی بریارک بده گو ام نزانن دی بریار آوان چه به دوی سدم بریارا خوشی اشکره بکه لیدل خواست گو لپرسین لگوری حقوق و لگوری آرمانج بریوه بچه هر وها دسپیک کجر اشکره ببه لی هم پارێزەرێن پاراستنێ و هم جی ئالیên din û baroya Amedê û beşdarên din bi israr dibêjin cendirme bi awayekî baş erka xwe pêk neanîne. Divê mijarê de hemû alî di heman fikrê de ne. Ez jî wisa difikirim û min beriya niha jî ev yek anî bû ziman. Em dê dozê bişopînin lê divê bersiva van pirsên me bêne dayîn. بله تماشاوان نیجا گلک کس لوی داره آماده نبیگومان هجماره که زیده یا مافناسان لورن نونرین ریکستنین جواکا سویل لورن نونرین ریکستنین پاراستنا مافی جن و زاروکان لورن بارویا آمده جی به 16 پاریزران لور آماده مافی نارینه ده پاریزن لیوکه مگوت انجام هینا ندیاره عبدالسلام اکنجی باشتر دزانش برکو اف دروژن و دوزه لورد شوپین عبدالسلام حتی وکلیه چته پیش بینی کرنگلو و انجام دادگاه ده خلق رایا گشتی زانب نارین چما هاتیه کشتم بکیمانی حتی ها
براستی ام نزانن کیجی کشتی جوان هر چار کسی کوتینه دار زاندن لگلو چما کشتنه ویوره زانین؟ بله ایوی در لگور پیشبینی من ایرو دوز یانجی سبه هرچه انجام درکوچی او پرسه کت تکر نارینه که کشت و چما کشت اف پرسانه یه به برسو بمینن شخواه نرازی بونین زده یه رای گشتی یا ترکیه جی لسر به برسو بونا وان هر دو پرسانه دوزگر دوزه دوه گوت نارین گران باوای خنقاندن جان خواهش دسته او حتی خنقاندن لیک خنقاندیه کسکی yan çen kesan be hevra ve xenqandine û çima xenqandine ew nediyare saat 9:20 serê sibeha îro da bi xwe parastina apê Narînê Salim Güran di roja duyemîn de rûniştina duyemîn ya doza kuştina Narîn Güranê dest pê kir saat 12 da ji bo 2 saata navber hate dayîn piştî ku Salim Güran parastina xwe xilas kir îja parêzerê Salim Güran parastinekî dirêj kir ew jî dîsa hem Salim Güran hem jî parêzerê wî bawayekî em dikarin bêjin ku gefan li Nevzat Bextiyar kirin xwe weke bêbextî lê hatiye kirin bi nav fikir piştî parastina Salim Güran û parêzerê wî di vî kêliya handa anha saat duyan da dest pê kir piştî navberên niha Nevzat Bextiyar û parêzerên Nevzat Bextiyar parastina xwe dikin çend xalê girîng ji axaftina Nevzat Bextiyar derketine pêş axaftina wî ya parêzerê wî Alî Er Yılmaz ez ê niha wana dixwazim veguhezim ji bo bînerên xwe ez vî yekê jî bêjim dîsa li gor pêşbîniya me li gor ku Sezgin Tanrı Kulu jî di daxuyaniya xwe da ji medyayê re got îxtîmal e ku îro dozê bi dawî nebe lewra parastina parêzerê Nevzat Bextiyar ya Nevzat Bextiyar dibe ku dirêj dewam bike Salim Güran xilas bû Nevzat Bextiyar ne parastina xwe didomîne hêdiya Narîn Güranê Yüksel Güran û kekê Narîn Güranê Enes Güran heye ku wana hê parastina xwe nekirine hêvî dar Salim Güran ew tawanên ku dijî wî hatine gotin wana red diket ve je Nevzat Bextiyar vê kiryarê kiriye û avitiye stûyê me Nevzat Bextiyar jî di parastina xwe da li ser serokê dadgehê Zivirî û got bi tu awayî ez we piştrast dikim ku min Narîn Güranê nekuştiye min tenê wî veguhez cezayê min her çi be ez ji wî cezayê xwe razî me lê apê Narînê Salim bi destê xwe Narîn Güranê da destê min termê wî da destê min ji min re got wî perçe perçe bike û winda bike lê Nevzat Bextiyar dibêje wana vî tawanê avîtiye stûyê min Onur Nevzat Bextiyar dibêje Onur ji min re dibêje wehşî mabesta wî ji Onur Akta ku parêzerê Salim Güranê dibêje ez ne wehşim ji min re gotiye papagan ez ne papaganım heke ku ez papagan bama ez ê li çiyayê bama Kurt em dikarin bêjin ku Nevzat Bextiyar got bi tu awayî destwerdana min dikuştina Narînê da nîne lê ez قبول dikim dîsa dubare dikim ku mi wî veguhez termê wî mi veşart her wiha parêzerê Nevzat Bextiyar Alî Er Yılmaz jî got di derbarê kuştina Narînê da Hesûsekî teqes li ber destê me nîne lê dema ku em li belgeya yan jî ew dîvçûnê ku hatine kirin em li wan din hêrin di wir da diyar e ku ji aliyê malbata Narînê ve Narîn Güran hatiye kuştin Narîn Güran'a Haysalî dîsa tij eva xala gelekî giring e parêzerê Nevzat Bextiyar Alî Er Yılmaz bavê rojîn xebayişê mînakta vî tiştê got binêrin keçika ba Nizamettin Xebayîş winda bû li Wanê termê û hate dîstin bi rojane bavê rojînê digere ku serê xwelciyekî bixe û li alîkariyekî digere vî tiştê got parêzerê Nevzat Bextiyar got hege malbata Narîn Güran jî weke bavê rojînê dilxwaz bana wana li serî li ciya dabana dişûna ku tometbaran yan jî bersûçan biparêzin de di rastiyê da li bersûcê Narînê bigeriyana niha doz di merheleyekî din dabû vî tiştê got dîsa parêzerê Nevzat Bextiyar dibêje bira bi tu awayê ew nebêjin Narîn keça me ye Narîn keça heştê û 1 milyon welatiyên Tirkiyeyê dibêje malbat dizanin ku kujerê Narînê kêne lê ew rol dikin rola mexdûr dilîzin dibêjin ev
باوکی بکرته که کوام بشم به مینان کی اف هویره هانه یه گلک اف هلده ام بید کارنشی بیشن دیسا پارێزەرێت نەوزات بەختیار گوت ئۆپەراسیۆنە هەری مەزن ئا دەولەتە ترکیە bi 3600 تیمên hewarçûnê ji bo narînê hatin kirin lê malbata narînê ji ber ku cendirme û dozger û dadgehê xapandin termên narînê ancak 17-18 rojan da hate dîtin ew sucên kul Nevzat Bextiyar tên kirin red dike di vî kêlihanê da jî an hal hundirê dadgehê dibin çavdêriya hem parêzerên Baroya Amedê hem jî yên Wezareta Malbat û Polîtikayên civakî parêzerê wan da lewra hem ji Baroya Amedê hem jî ji Wezaretê parasına Naringüranê tê kirin şandên qelebalij partiyên cuda anha parêzerê Nevzat Bextiyar parastina xwe dikin lê heke ku ev parastina Nevzat Bextiyar û parêzerê wî dirêj don bike ihtimale ku parastina xwe parastina diya Naringüranê û ya Enes Güran bimîne ji bo sibê ji ber wî jî ihtimale îro biryarekî teqes ji dozê derne doz sibê ancak dawî bibe hêvîdar geşedanên ji ber dadgeha Amedê di vî keliyê da ku em ê veguhezin evin. Gelekî spas Abdüselam Akincî ji bo van zanyariyan ku te ji Amedê daneme. Tamaşevanê nêja Encumena Rêveberiya Navendiya Dem Partiyê Civiya di civînê de li ser egera dîtina rêberê girtiyê PKK Abdullah Öcalan û proseya piştî wê gotûbêj hatin kirin. Encumena Rêveberiya Navendiya Dem Partiyê doh li bajarê Enqerê li navenda Demê bi serokatiya hevserokên wê partiyê Tuncer Bakirhan û Tülay Hatîmoğulları civiya di civînê de egera çûna şanda Dem Partiyê bo îmraliyê û dîtina Abdullah Öcalan her wiha nemana tecrîda li ser wî û gotûbêjên vê dawiyê yên li ser pirsa Kurd mijarên sereke bû. Ev demeke dirêj e daxwaza Dem Partiyê ew e ku seredana îmraliyê bikin Abdullah Öcalan bibînin ji bo wan weke ku civîna xwe de jî gotine gelekî girîng e taybetî dibêjin wê bandora wê li çareseriyê li pêvajoya çareserî û aştiyê ya pirsa Kurd jî hebe gelek aliyên din jî li Bakurê Kurdistan û Tirkiye di wê baweriyê de ne ku wê ev hevdîtin bi kêrhatî be wê bandora wê li ser vê pêvajoyê hebe. Ez ê vê pirsê û gelekên din ji birêz hevserokê Partiya İnsan û Azadiyê Ahmed Kaya bikim niha mêvanê me ye dem baş birêz. Silametî be piştî ku tu ji zindanê jî derket ez bawer dikim ev cara yekemîn em ê biaxivin. Ez dixwazim belê rast e. Belê ez dixwazim hema yekser bi wê dest pê bikim. Hûn jî di wê baweriyê de ne ku wê seredana îmraliyê û hevdîtin û gotûbêjek li gel serokê PKK Abdullah Öcalan bandoreke erênî li vê pêvajoyê bike? Belê em jî di wî baweriyê de ne. Sedema wî jî carekî hawê ku hûn dizanin ev nêzîkî di mehaye ji devê serokê Partiya MHP Dewlet Bahçelî ev tişt hatin gotinê. Yani rola Öcalana di vî pêvajoyê da giringiya wî cara yekem e bi devê Dewlet Bahçelî hate tesdîq kirin. Ji ber wî jî em jî di wî baweriyê de ne ger têkilatîkî bi Öcalan ra li îmraliyê bê danê di vî warê hanê da wê encamekî li ser vî evê pêvajoyê bide girtin û ew encam jî bi piranî jî hawê hêviya me ew e ku encamekî erînî be. Bi şertê ku dewlet jî hikûmet jî nêzîgatiya xwe li ser vî mesela hanê hadisanê li ser vî gefa ku dixwaze bavêje bi erînî nêzîgiya xwe nîşan bide. Yani di binî da hinkê hesabê cuda cuda hesabê ku ew ê neyne cî yani li ser civaka Kurd neyên qebûlkirinê ji terefê temsîlciyê Kurda ev kesayetê Kurda rêveberê Kurda partiya saziya filan ji teref wan da bi neyînî neyê pêşwazkirin bi erînî bê
پاشوازکردن بوی نزیگاتیه به رولا اجالان رولکی گرینگه ده پیواجوی جاره یکم داجی وقتی که پیواجوی چاره سریه هات بو هولی اوی چارزی اوی رولاوی دیار بو بريسكايا اف چند روجن بحثا چونا امرالیته کرن هناك روجنامين تركيا دبن ايرو نبسبه ايرو جي گوتنت هفتيا پیش هری داوی دبکو شان دکه دم پارتیه بچه امرالیه چما وصا تیل پاش خستن بدیتناوه؟ يعني هاويكو ام فهم دكن جويا يعني واتر يا اوه هنا كي تشتي كتيني آخافتني هاوي كنت زانن دبري داجي يعني بريكو اف ام بيجن جطرف داميدا كسي كو هاتبن تعيين كرني هرن لويدري دبريوي دا محتملة او احتمالة كي بربر مازن ام كارم بيجن يعني محققة فيكو تيكلاتي نها الامرالية الجرافي تيكرني يعني اشترف دولتي دا جبوي آمادتيا حاضر كرنا في بيواجويك اي دسر ام بيجن بارلمانتر عرب ماشا شخو تمشاندني ایجاد دیوان هف دیتنی هانه داد دبکو هنکی ام بیجن ناکو کی هبن هنکی تشتی کو درکت بن بازاری ام بتعبیره کی او عمیانه باقفن کو درکت بن بازاری دلسر وان هنکی دبن نقاش هبن حتی وان نقاش ازیزلال نبن معرف دبیقی او وان پارلمانتری کواتنه تعیین کری و خود و بین تعیین کرنی او زیارت الوی داری چه نبه جبوی وی دورت که یعنی پیواجو سبب کو دورت که هاوی کو دخویه مناقشه کل امرالیه به اجالان راتینه کرنه نات یا آستا کو پارلمانتر بکفنه وی دوره اگر وروی آسته و بریاره ویا جیبه داینه دناوا زمان کی پر کندا ان زمان زوداجی عاجل او تکلاتی چه ببه بله برز است خوازم ویجی بپرسم هون وکه پیا هف پیمانن لگل دم پارتی پارلمانترکی وجی هیئت پارلمانتو ایده بگومان تشتی کو دوی درباره ده دم پارتی ببیجه وجی دخبم بر پرسیاریه ده هون جی دناوا خود گوتو بیجان دکن لگل دم پارتی بریارا کو درکه و هونه جی بر پرسیاریا و هلگرن هونه جی شریک بن براستی دوی پیواجوی دا لسر وی حادثه هانه دا تکلاتیه ما چه نبونه و چه نبونه وان تکلاتیه که ماسیه مزنن دوی پیواجوی دا نها معلومات مجی بقاسه که اجدر و هنه و هاوی کتی گوتنه جی یعنی تشتکی که پار و بکرنه جی هی در نکت یه هوله به وی معنی جمعه برسیفتنه دانه لی بلی ده پیواجوی هانه دا سقطی هیا جبر کو ام جی وکی کسی کو امان بجن جدر وادا شوپینن دوی واردانه لبلی هنکی تشت وقت در کون هوله خوازی برا مروا بین پار وکرنه خوازی برا نین پار وکرنه امی او خو فکر و رامان خو نزیگاتی خویا دوی اویدا دوی واردا بسر بخوا نشان بدن وقت کنه پار وکرنه دبه کنه پار وکرنه جی بمره لورا یعنی ده حتانی زمان آنهاین کنات به پار وکرنه قط تشتکی دبه حتی پاشیزی وی پیواجوی به وی هوای بمشه یعنی او ما بر پرسیاریا ما حتانی آن هاد وی پیواجوی دا تنبیه لورا معلومات متنه وقتی تشتکی داد حادثه دا کی دا معلومات معرفتنه با پار وکرین کی معرفتنه به اوی مسئولیت جی معرف بگره سرخو اوی شاشیکی اوی مسئولیت حتانی آنها ناگرن سرخو روش اوابجی جوروی داجی ام ناگرن سرخو جبر ویجی ام جی دشوپینن کاوی پیواجو چوا بمشه لکودری امی لسرویا کارمن به هفو دوره هف پیمانی کی بکن نقاشه کی بکن کینگا ویدر که وحوله ام جی سکنان دینه بريسكايا هون دبينن كو روشا تركيا رايا گشتیا ترکیه جبوی دست پیکرنا پیواجوی کنویا چار سری و آشتی آماده یعنی ده هر آلی ده دم امروف بری خوابدیه شرط و مرج آمادنه پیواجوی دست پی بکه براستی یعنی شرط و مرج آمادن نه آمادن اویش کیجا طرفی دا مرم بنیره جوی حالی دا دخویه یعنی مرم ام بیجم بشکل کی هیویداری لیمیزه که اموتوار کد بیجن یعنی بشکل کی اوه نیرینه کی دها ام بیجن بیجه یا برا خوزیکا اوها با بوی خوزیکی لیمیزه که آمادتی کی هیا یعنی رای گشتی جویارا آماده لی بشرط و مرج پولیتیک و ریل پولیتیک مر وقت میزه که حال حاضر جپیواجو کی اوها را جدست پیکرا داخوازی قیم
دکه هیا لیبلی جبوی مشاندنا ویرا ریو ری بازی ویرا نقشره ویارا آمادتی کی جبوی کتنه وقتی که دست پی بکه و چوا دست پی بکه و چوا بمشه لسرکیجا اساسی بمشه وانا تف هیجی مچولن اورای گشتی جی دویواره هانه دا شاشه یعنی برزه ویدار از خازم ویا بجم جروجا کو بخچلی اوی گوتنا کو ج استا هری مزن دا جده و خدار خستو گو ج اوچا حتا نینها از کارم بجم درایا گشتی دا هی شوق کی اوی شوق جی سرخونات ناوتنه لورا و چوابه گل ویا دا پرسه و چوابه یعنی مثلا بجن اوی کو بخچلی گو گرا اجالان بلاوره مجلس لگروبا پارلمانتویا دمه باخفه جبوی ویارا ری و ری باز آمادتی کی هي يعني اوی حقیقت اوی هي بنگهی اوی هي وقتی تدپرسی دسر گل دا جیوه کی ما آلوزی کی هي يعني اف ری و ری باز نه آمادنه نه حاضرن جویارا لیبلی جبوی دا خازیرا جبوی هیویرا او جبوی پیوستیا وی پیواجویا هانیرا گل او تمامی امبیجن نزیگاتی سیاسی ارینینه و آمادنه دوی داخوازی کردا چه بن برسکایا یعنی د سردمک وها د دوی کرد بکیجان داخوازان لسر ماسیا دانوستندنی رونن يعني أبيا برزلال تشتكيه أف دزيجاتية دولة حكومة أنها كد خازة في قحفة بافجة جبوي شرط مرجع دروي تركيا برزيدا وان كرن آستنجية في قحفة خازم بافجن يعني جبرسكريكا نفخوي برتر برسكريكا دروي سينور تركيا بتايبت جي حادثة سوريا د پیشروج د بری دا یعنی ج پیشروج را اف پروژکسیون هبو د سری دولت دا حکومت دا ددی وی پیواجو کی اوها لسری سوریه و چه ببه حتی هنکی لگور نرخاندن سیاسی یعنی بریارا وی پیواجو کو نها امتدانه یعنی شرط و مرجع کو آنها ام بجن دبن سوقی اداره هتشه دا وی پیواجو کو دوام دکه ج چند محور دا هات بودیتن یعنی نرخاندن اوها جی هنه وقتی کو وانا راست بن اوی چاغه امکارم بزلالی برحتی بجن کی وی پیواجویا هانه صدم کو هات روجوی د حادثه د دروای ترکیه دابون وقتی کو حادثه د دروای ترکیه دابن نزیگاتی کی وقتی لسر ویا دیالوگ کی چه به هم پرسکریکا کرد د ناوا ترکیه دا هم جیا کو گریدای به دروای ترکیه هر دو اویوی هر دو بشوی هر دو ملیوی جی بین پیش چاف کرنه د ناف خدا جبوی فرمیت زمان را داخوازه کی پر خورت هه کرد ادی جویارا پر اصرارجینه یعنی نخازن گه پاش و باوجن وکی ام بیجن عفو کی سیاسی درکتنه ناو کردستان حرم کردستان کو هاتنه گوراندن اعاده وان فلان بوان او در وادا جی بتایبت ناسکرنا استاتویا کردال سوریه لوراش چاوی کو ترکیه نزیک د بد بیجه سوریه اردنگاریا وی براجه و دو نخ قط نبه یک پرچه بمینه وکی سال بری اوان شرط و مرجع براستی ادی نمانه جبو وی لگور شرط و مرجع نو استاتویا کردا رولا کردایا د سوریه داجی ج طرف ترکیه به قبول کرنه نه قبول کرنه و آلوزی زیاده تر به شرکی جنو پارا و نافخوایی دنا و سوریه دا دبکو گشی ببه گلکی سپاس برز هفسروک پارتیا انسان و آزادی احمد کایات میوان مبوی زور سپاس تماشاوان نیجا دناوا سیاست ترکیه دجی بگومان مجارا سرکی دیسا سوریه هری داوی سروک شارداری باجار مزن یا استانبول اکرم اماموغلو راگهاندیه که او شانده یک جیکیتیا شارداری ترکیه که او بخواه سروکاتی آوه دکه دمک کرد جبو دستنیشان کرنا پیوستی باجاران سردانا سوریه بکن. سروک شارداری باجار مزن یا استانبول اکرم اماموغلو ایرو پشتی جوینا انجمنا یکیتیا شارداری ترکیه داخویانی اگدا اماموغلو لسر روژه و ترکیه آخوی دیار گر کوجبر شر نافخوی سوریه پیوندی ادنا برا باجارین ترکیه و سوریه دا قطب بو لنهاوان بریار دایه و که شانده که سردانا شامه و چند باجارین دن ین سوریه بکن. Çerçevede Türkiye Belediyeler Birliği
olarak ji bo li Şamê û bajarên din pêwîstiyan li cih tespît bikin pêwendiya navbera şaredariyên her du welatan careke din ava bikin û ji bo piştgiriya yekitiyê qurdîne bikin me bi hev re biryar da ku di demeke Kurd de şandeyeke girêdayê yekitiya serdana Sûriyeyê bike. Wek gava destpêkê jî em difikirin li Şamê pêwîstiyên wan koçberên ku li ser daxwaza xwe ji Tirkiyeyê vegeriyane welatê xwe û yên dixwazin vegerin tespît bikin û li gor vê yekê plansaziyekê çê bikin. Banka Navendiya Türkiye doh piştî nêzîkî 2 salan rêjeya faîzê 205 puanan daxiste xwar piştî wê jî bi heman awayî nirxê lîreyê Tirkî li beramberî diravên biyanî nirxê xwejdesta daket û her dolarekî Emerîkî niha bi 35 lîre û 25 quruşan tê firotin. Weke ku dihate pêşbînî kirin Banka Navendî rêjeya faîzê ji 105 daxiste 47.5 vê yekê jî bandor li bazara diravên biyanî kir. Li bazara Stenbolê nirxê lîreyê Tirkî li beramberî dolar daket niha her dolarek bi 35 lîre û 28 quruşan tê firotin di demekê de ku doh roja pênşemê bi 35 lîre û 18 quruşan bû. Her wiha her euro yek jî bi 36 lîre û 76 quruşan tê firotin. Piştî eşkerekirina mûçeyê herî kêm ku dibe 22,104 lîreyên Tirkî, aborînasan pêşbînî kiribû ku vê carê Banka Navendî rêjeya faîzê daxîne. Banka Navendî 8 mehan rêjeya faîzê neguhert, di 105 de sabît hişt, lê vê carê 205 puan daxist. Piştî daxistina rêjeya faîzê, tevgera bazara diravên biyanî û zêr jî zêde bûye. بله امê biçine Enqerê hevkarê me Şewket Herkî wê li gel me be di derbarê wê îddiayê de ku parlamenterê CHP Deniz Yavuz Yılmaz gotiye ji yekê Subatê û pêve wê buhayê elektrîkê kahrebê ji 140 zêde bibe. Di demekê de ku ji xwe elektrîk li nava Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bargiraniyeke li ser milê xelkê, di heman demê de bi awayekî giştî giraniyek li bazara Tirkiye ji niha ve çêbûye xelkê dî gazinan dikin beriya ku meha yekê mûçeyê xwe yî kêmane weke 22,000 lîre wergirin. Em ê binêrin ka Şewket di vê derbarê de wê çi ji me re bibêje. Şewket, xelk dibêje ji niha ve êdî nirxê gelek tiştan yekser hate guhertin. Hîna mûçeyê xwe bi awayê ku hatiye zêdekirin wernegirtine û elektrîk jî eger ji meha Subatê û pêve giran bibe wê halê xelkê çi be? هفیدار جخواد ماها یک ده ایدی دیار بکو 25 صدی بهای الکتریکی دی بیت زیده کرن لی جبو ماها دو یا سال یا راستی ایدای که بالکه جالی جهپ پارلمانتری که جهپ و هات بلیف کرن که وجود بیجه صدی 140 صدی اوجی یعنی حتی هاتن ایدای لی تشتی دیاره و کو دنوا ماها یک ده ایدی فاتورین جیران جبو خلکی دی 25 صدی بهن همان دمی هری کم 18 صدی جی بهای گازی جبو ماها یک دبیت زیده کرن لی زیده کرن بهای گازی و یه الکتریکی و ساخویاد که کو دید ماها دو دل سر خلکی زیده به بارگیرانی جبر کو لگوری پلان حساب هاتنه کرن دماها یک ده احتمال وکه ما گفت رژه زیده کرن بهای الکتریکی 25 صدی یا گازی در دور 18 صدی به لی دماها دو ده هر نها ده بحثا 140 صدی بهای جیرانی تکرن نگوری حسابا کو جالی پارلمانتری جهپی دنیز یاوز یلماز و هاتیه کرن فاتوره که کو نها در دور 495 لیره به دی دماها دو یا سال ده به 1190 لیره اگر هاتو فاتوره 1000 لیره زیده تر به جبر چه هیوی دار جبر کو کوتاه که لگوری فاتوره او یک دگوهره و تا اگر فاتوره 495 لیره
500 لیره کمتر به ویدمه رژه جی زیادتر تی حساب کردن فرق آوه هیچ بو مالان جبو کارگهان جبو کومله آن بو نمونه تعریفین جدا جدا هنه اگر 1000 لیره در باز به ویدمه رژه زیاده بونه زیاده کردن دی بگه 97 جصدی دراوشه که وها دجی فاتوره 1000 لیره دی به 2000 6 لیره به گوتنا پارلمانتری جهپه دما بحث الکتریک دیگه آماجه بخاله که گرینگ دیگه که نهال ترکیه 83% الکتریک به دست کمپانیان تایبت تیتو برهنان اجبر کو پیشتر اف ارکه حکومت بو زیادتر وقت زانین بنداف دست حکومت دابون کمپانیان الکتریک وات الکتریک سکتور که دولتی بو لی چند ساله کنکو تو زنی یعنی و داشو داشو نظام چو گله کمپانیا ادوی سکتور د جی دگرن صدی 83 الکتریکا ترکیه به دست کمپانیان تایبت تیتو برهنان و جی گلک جارا تایبت لباکور کردستان خلق گلک گازندیان داشه جی دکل هرما وانه جوله مرگی دیسا و داشه گازنده جوی تینه کرن واتر پروبلم که الکتریکی کشه که الکتریکی جا و کو سکتور دی سکتور که تایبت راست کو سازی که هیت بجن انرژی پیاسا سکرولو واتا کومله سازی که کو کارن انرژی تنظیم دکره کو پیک دکلی بله داویه او مسئله بویا بازار که سرباز جبلی و هندک ناراضی بون لسر زیاده کردن رژه زیاده کردن موچه هری که و تاسکاری اجرت جهان دیساج بو ماها یک جبلی گاز و انرژی خرج و باش تینه زیده کرن به رژه 44 جصدی ابجی دیدم که دی کو موچتنی 30 جصدی هاتنه زیده کرن و تا 14 جصدی فرق دنابر زیده کرن باجو ورگی آنده هیا و رژه کو اگرم برآورد بکن گل رژه آسکاری وجته و تا موچه هری کیمیا بیمه یک 30 جصدیه یادی 44 جصدیه اف ناراضی بونه هیوی دار تنه دناو جهپه دنینه یعنی لگورین که آگاهی کولیسی که مبدست خستنه هندک پارلمنترین آک پارتی جی لسروی مسئله نیگران و دلگران حتی افت بیشن احتمال که نگرانی خو دلگرانی خو بگهین نه سر کمار ترکیه مداخله و موچهی بکه وات 22140 لیره هندکی دی جالی سر کمار و بین زیاده کردن دو روزنامه یعنی شفاکونیزی که حکومت یا او بخوجی یعنی دبیجه براستی افرجه گلکیمه و موچه گلکیمه وات مسئله یعنی مسئله از زیاده کردن موچه هری کم لالیه کی باندور سر بهای هر تشتی که جبرکو یعنی لمارکت ال هر جی روزن پیشی هم تایبتی دی باز زده بن لیلالی دن رژه گلک کما هندک عالی دی بیژن مسئله گریدای IMF و هندک برنامه ترکیه نه جبر کو محمد شیمشک زخته که یک جار زیده لسر وداد شکان وزیر کار کریا و نچار کریا کو رژه دو هندی ده بمینه چه مجبر کو محمد شیمشک دی بیژن ما برنامه تصرف هيا ما وكذا بيجني مالي ديسيبلين ما برنامه که کوم خازن آبوری ترکیه بخنه ديسيبلين اگر اون رژه زیده بکن او برنامه همو و تک بچه پلان سازی و تک بچه هندک آلین اپوزیسیون دیویژن IMF گلک باندول سر حکومت که حکومت نکاری زیاده تر بکه و مسئله به رنگی دالی سیاسی دجی نقاش دیگه نتشت راسته و کو پشت روزن پیشیا مبتایبتی لی مارکت هرتش دی گرام ببه 25 صدیش بو مهایک بهای جیران جخو زیاده ببه بهای گاز 18 صدی مهایک دو زیاده ببه و مها دو جی یعنی یک جمعه که هری زیاده خلقه ده ترسا مها دوی هیوی دار گلکی سپاس شوکت ترکی تو جان قريل الجال مابوي بله تماشوان نيجا شوكتي بحث كر لتركيا شرط ومرجن آبوري وبين رخبونا ليري تركي باندورة كجلكي زيادة لسر دبارة خلقه دكب طيبتي جي کارکرین کو به موچه هری کم کار دکن و بردیلا کدا خو ورناگرن و جبو پاراستنا مافین خود بنا اندامین سندیکاین کارکران جالی خودی انکار و جکارتین درخستن به مافو حق دست لهوله دمینن. کارکرین پولونزه اف 6 مهن جبر وان سدمان دگریوه دنه لباجار کجای لیجی کارکرین 4 کارگهان دست به گریوه کرنه پیشبینه و کوددما پیشتر لگلک جهندن جی کارکر دفج کار بردن جبر کو 22,000 لیره کوک موچه کمانه هاتیه را گهاندن
بویە سەدەما نەڕازیبوونا پرانییا سندیکایان کارکرد بێژن ئەو نەپارسەکن کو قیما خۆ بڤی موچەیی بینن ڕاوینستێرک divê raporê de balê dikişîne ser helwesta karkeran. نرمین یلمازا 48 سالیه کو دایکا دو زاروکانه پشتی 12 سالان جهی کو کارگریه هاتیه آویتن. نها تاوی 115 هوالین خواه ده مانگرتنی ده او 6 مهن به شب و روز تید کوشه دا جاره کدن لکار خواه وگره و مافین خواه به دست بخه. Gece gündüz buradayız. Evdeki durumlarımız da işte 2 çocuğum çalışıyor. Büyük. Em bi şev û roj li virin helbet li malê gelekî kar li erdê dimîne. Du zarên min hene ew dixebitin hevjînê min nexweşe. Hewil didin bi awayekî îdare xwe bikin. Tevî hevalên xwe çawa em diçûn kar dihatin niha jî em li virin û têkoşîna xwe didomînin. Em îdî westiyan sare û em dixwazin rojekî beriya rojekî ew kar çareser bibe. Yani bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Evana karkerin firmaya binavê Polonezê û piştî rageşî êriş û zehmetiyeke zêde niha li pêşiya dadgeha Çatalcaya navçe Stenbolê di binê vî konê naylonî da li benda çarenûsa xwe. 161 gündür mücadeleye devam. 161 rojin em berdam tekoşîn dikin. Hevalên me dema derxistin nedibûk em bimînin. Hevalên me li kubin em jî li wirin. Bo piştgiriyawan em derketin û bi şev û roj em li vê derê ne. Li ber vê dadgehê em li benda çareseriyê ne. Dönüşümlü. Bi hinceta ku bibûn endamê sendîkayê karmendê wan temamê wan ji kar avêtin. Tişta balkêş ew e ku ew bi maddeya 46 ango bi tometa diziyê ji kar hatine avêtin û tüm mafên wan ên civakî jî nehatine dan. Haberleri izlemiyorduk. Gördüğümüzde de kanal değiştirdik. Berê dema me tij de televizyonê da didîtin, me televizyon digirt, me digot ew çi dikin wiha. Niha ez bi xwe di nav da me û tiştekî pir hestiyar e. Em jî mavdarin. Tenê mafê xwe dixwazin. Em parsek nînin. Tenê xwêdana eniya xwe dixwazin. Ev der jî çayîrovaya navçeya bajarê Kocaeli'ye ye û li vir jî karker wiha di mangirtinê de ne. Li vê fabrîkayê jî 263 karker bi heman hincetê ku mûçe û mafên wan kêm ketine mangirtinê. Ne tenê li vir jî li bajarê Kocaeli'ye li 4 fabrikayên cuda karkeran dest bi mangirtinê kirine. İşverenin de son yaptığı... Di hevdîtinan de me zêdekirineke bi qasî 125 sedî xwest. Karmen jî 38 sedî da. Me ew qebûl nekir. Di nava van mercên jiyanê de ew neya qebûlkirinê bû. Ji ber vê me biryara mangirtinê da û me çalakî da dest pê kirin. Grev kararımızı aldık. Mijara bêkariyê li nava Tirkiye her ku diçe dibe girêfekeke mezin. Li gor amarên Tuyîkê rêjeya bêkariyê ji sedî 8.8 e. Lê li gor amarên dîskarê jî rêje gelekî zêdetir e û di halê heyî da dora 11 milyon û 245 hezar kes bêkar in. Ev mangirtinên ku li derdora Stenbol û Kocaeli'yê berdewam dikin, biryarên wan beriya eşkerekirina mûçeyekê mane hatibû wergirtin, mûçeyekê mane hata eşkerekirin û hemû sendîka û konfederasyon jî wê kêm dibînin ji ber ku gelekî bi rêjeyeke kêm hatiye eşkerekirin. Ji ber vê yekê jî têpayîn ku di rojûmehên pêş da li gelek bajarên din li pêşiya gelek fabrîqeyên û qadên pîşesaziyê mangirtinên nû dest pê bikin. Rawînstêrk Rudaw Kocaeli. Belê temaşevanê nêjan hajiya me careke din bînin bîra we ka mûçeyê herî kêm li Tirkiyeyê çend e wê bibe çend rêjeya zêdekirina wî çi qase û li kîjan welatan weke Tirkiye enflasyon zêde ye û mûçê herî kêm jî gelekî kêm e. Em ên ha bi hevre berê xwe bitinê û berdewam bikin. Li Tirkiye mûçeyê herî kêm niha vê mehê jî meha 12
17,002 لیره نه لی هات زیده کرن بریار هات ورگرتن مها یکی و پیوه و ایدی 22,104 لیره بین ورگرتن افته و واته کوش صدی 30 هات زیده کرن لی بگومان کارکر و فرمانبرین کوبوی موچهی کار دکن نرازینه انفلاسیونا سالانه چنده انگو هلاوسان لترکیه سالانه صدی 47 اف آف فرمیه آن نفرمی سازی دبیجن جوه گلکی زیده تره سینور برچیبونه چنده سینور برچیبونه تیوه واته مالباتک داهات آوان چند به د سینور برچیبونه ده دجین آنگو نکارن تیر بخون نکارن دبارا خوا بکن او جی 20,562 لیره نه یعنی اف موچه هری کم کو کارکر و ورگرن تنه در دورا 2,000 کمتری 2,000 جسینور برچیبونه زیده تره جبر وی که جی کارکر نرازین ادبیجن ما ام پارسکن ام بکاربن به وی موچهی بجین نانو زکه ام بشین در وی ترکیه لکیجان ولاتان انفلاسیون دا آستا هری جور دیا آنگو ایدی سینور در باز کرنه ارژانتین 166 انفلاسیون آور ام دزانن ارژانتین دوا سال انداویه دش خود روشک گلکی خراب دیا پری وان ایدی گلکی به قیمت بویا نما کارن موچه هم بدن نما یعنی دبار لوی ولاتی گلکی زحمت انفلاسیون هری زیده لارژانتینه به پیدا سوریه کو 13-14 سالن شرکی نافخویی دیا جسدی 120 انفلاسیونال سوریه باشور سودان به همان رنگی دورکه کو آلوزی لهنش صدی 107 انفلاسیونال وی ولاتی پشتی باشور سودان کیجان ولاتی فلسطین ته لوی درجی صدی 89 انفلاسیون به همان رنگی گلکی بلنده افته وی واته کو نرخ کلوپلاجی بهای زیمبابوه صدی 57 پیدجی ترکیه ته آنگو ترکیه درزا ششان دیه لسر آستا دنیای صدی 47 انفلاسیون سالانه یا ترکیه گلیو گازنین کارکرانجی جبر و یکینه لهولیر تماشوان نیجا هوا نه هوای زوستانه براستی ای سال تیر خو زها در باسته به وکلین ها کو از بحثا کش و هوایت کم لدر و باران دست بکریه ل تمام زوستانه زها در باس بو ام دما بری خوابدنا باکوره کردستانه لور ایدی چله زوستانه گلک دورد بن برف و قشای دمانه لاردخان قرس وان جولمرگ موش و بدلیسه برف دباره برژه که کو باندور الجیانا روجانه یا ولاتیان بکه لاردخانه لگل بارینا برفه مجو مورانه جی گرتیه سر باجار دیمنه کی وکه اوین کود فیلمان ده تینا دیتن پیدا بویه آستا دیتنه دا کتیه حتی متره که آنگو وکه امدبیجن جاف جاوان نابینه لقرسه جو خوش 6 مه دبن برف و قشای ده دبهرن ایدی اف یک جوان را نزیده عجیبه لسرانسر باکور کردستان سر و سقم بردوامه لپارزگهن اردخان، قرس، وان، جولمرگ، موش و بتلیسه ایرو برف دباره و باندورک نرینی لجیان روزانه یا ولاتیان کریه. کاری عایشمز بارینا برفی بردوامه ام جی دخوازم بچن کاری خو لی جبر برفی چونو هاتن زحمت بویه لپارزگاه اردخان الگل برفی مجموران جی هیا مسافه عدیتنه داکتی حتی 1 متره و چونو هاتن زحمت کریه اف درجی پارزگاه قرسیه بارینا برفی بویه بشک جیانوان جبوان برف نه سپریزه که دم سال زوستانه زیده 6 ماهان بردوام دکه ما جاوری دکر که هفت قاسی برف بواره به هیوی آخوده ای سال ده به برکت به لگور پیشبینیا سازیا کشناسی یا ترکیه لپرانیا پارزگاهان بارینا برفی بردوامه
هیشیاری هاتی داین کو ولاتی لبرانبر روشا هی تدبیرین خوار بگرن کو لپارزگاه ارزرومه خوندکار کی زاننگه دوهش بر زنبلیل بسر ده کتبون جان خواهش دستابو. بله لباکوری کردستانی انگول چند پارێزگەهان روش بویا واهیه منها بنێرنکا لستنبول چاوایە عمر سونمز وێژمارە ببێژە عمر باکوری کوردستان پرانیا پارێزگەهان دبن بەرفێدەنە ئەوێ دژی بڕاستی سەرما و قەشایە لستنبول روش چاوایە پێشبینی چنە؟ بلێویدار لە باژار ئێستانبول ژینها ئەف دو ڕۆژن لەسەر هەف باران دەبارێت لێ سەرۆکاتیە ئافاتێ یا شارەداریە ئەستانبولێ وەک ئەکۆم تێ بناوکردن ئیرۆژ بۆ ئەستانبولê شاریدا گۆ دناوبەرە سعات سێ حتا 11 شەوی احتیمالەیەک و باران ببارە بتایبەتی jî li ser sê navçeyên Stenbolê tê rawestandin ew her sê navçe jî li aliyê Trakyayê navçeya Silivri, Çatalca û Arnavutköyê tê çavarêkirin ku îro berf bibare berf û baran di nav hev dibare bi rastî Stenbolê gelekî hewasar bûye ev du rojin xelkî dî mont û qabanên xwe yên qalin li xwe dikin ji ber ku hewa gelekî sar bûye niha ketî Pileya germayî ketî bin 10 dereceyan jî yani takriben ha derdora 7-8 dereceyê germayiya hewayê lê gelekî êko tê hîskirin jî bi rastî bi qasî 3-4 pileyan e niha wekî ku me got îro saet navbera sisê heta 11 da tê çavarê kirin li navenda Stenbolê jî yanî li Beyoğlu û navçeyên navendî jî berf û baran tê çavarê kirin ku nava hev bibare bêguman dema ku baran dibare û berf dibare li Stenbolê ji xwe trafîkeke gelekî zêdeyî di ser da jî trafîk du sê qatî zêdetir dibe ev jî dibe sedem ku welatî xelk nikarin bêsanî ji cihekî biçin cihekî din car cara lehî radibe ji ber baranê lehî carna dabêje xanî û her wiha avahî û kargehên xelkê dikanên xelkê ev yek jî zirar û ziyaneke madî li xelkê jî çê dike wekî ku me got hişyarî hatiye dayîn heta roja duşemê jî ev berf û baran tê çavarê kirin lê bi giştî bi tevahiya Stenbolê jî tê çavarê kirin ku îdî piştê sersalê berf bibare ji xwe niha rêjeya tijîbûna bendavên Stenbolê jî asteke gelekî nizim dabû xelk jî îdî li bendênin ku berfan jî baran bibare da ku ew bendav jî tijî bibin nexwê metirsiya hişke saliyê wê çê bibe. Gelekî spas Ömer Sönmez tu ji Stenbolê li gel me bûyî. Temaşevanê nêja li herêma Serhedê jî berfeke zêde dibare ji xwe ew dever gelekî sar e di zivistanan de ji ber vê yekê jî çûn û hatina di navbera Çewlig û Xerpêtê de zehmet bûye li ser riya Çewlig û Xerpêtê şeva borî li gel barîna berf û pûkê asta dîtinê gelekî daketibû tiştek nedihate dîtin şoförên li ser riyan şepirze bûn. Tîmên rêveberiya rê û piran li her du parêzgehan jî di amadebaşiyê de bûn heta niha jî hewil didin ku tu astengî neyêne pêş û rewş asayî be. Li gorî zanyariyan li wê herêmê çûn û hatin bi kontrol tê kirin di vê welatî li gor wê yekê tev bigerin û hişyar bin. Wezîrê Navxweyê Tirkiye ragihandiye ku di encama operasyonên Kalkan 36 de 52 qaçaxcî û 656 koçberên neyasayî hatine girtin. Wezîrê Navxweyê Tirkiye Alî Yerlîkaya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî amarên operasyonên li dijî koçberên neyasayî belav kirine. Li gorî zanyariyên ku Yerlîkaya belav kirine li seran serî Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di encama operasyonên Kalkan 36 de 52 qaçaxciyên koçberan hatine girtin ku 32 wan biyanî ne. Her wiha 656 koçberên neyasayî jî hatine girtin ew şandine navendên vegerandinê. Li gorî Yerlîkaya di operasyonan de li 5446 xalan bi giştî 15616 cih hatine pişkinîn. Erşad. Noça
به سپونسریا FIB